Gin matika chwero chuny wan nogo matek tutwal wan machala Acholi mawati wako unyowati in a diaspora ene ye la kuri lok ming man ma utim boss mik pa wot pariemo tika dange kede tika liere kede nyo tika liere kede ni en itika luen pe Acholi lok ene ye dong gin matika ngero chuny Acholi mati in a diaspora lo weng gin madong ti chwero chuny Acholi mati yo position lo weng gin madong ti ka chwero chuny Acholi mati to lobo mapat pat lo weng ene eno pien wan machala Acholi wang'eyo ni ng'at malwenye pe Acholi pe chero kaga ng'at malwenye pe Acholi pe chero kaga machala Acholi bot Museveni gama chene ke bot Museveni makaro million Pierre Ngwen biro yero position politician lu wore wen kweji te teng ko we mapol yero ge te teng si doking pe tiego be wo ma gachit wani ni en doki iti luen pe Acholi ero we wan machala Acholi ma wati lo bulaya wani ni jo machwa ko team bosmik weng lu poe lu ming lu baba ki juma kon ge pege dok juma petwer niang ada ti kwene unyo lo goba ti kwene pege twer pogo ada ke lo goba kono udok ming pa utim magin logo utim logo gin mapebe ti coordinated logo gin ming ken romo spending chawa da ke gaye Piera Beach Pierre Bor nyo wang chawa bit no login mingi ken e quarta ne bilogin menyo ento gin menyo mo ken baby winyo e kom loke mano logo bit logi dakia mapol mana yetien logma we Acholi meti diaspora giti teme do giti ga mobilizing fund yo wengni utim boss me umerkeneko Acholi me yo position weng giti ga mobilizing ni utim umerkeneko we permette ke nyen we Acholi Acholi mati enare ma er tim tiga tawni ibiriyo bor te wenge kito dungini kun pege ni to dungi ke te wenge guchi o kwa ko magiti ko tim boss mega kora pinin la minga cheli petwer ber kanyan we Acholi weng cha weng ni tini ye ruot digi yet la dir money digi yet lu dir te kwaro digi yet lu diro pagatoli unyo Archbishop yet ngat moy keri twini moy miro kun wa en machalo boss me gutimi goga latine pe ngaye goga lutine pe ngaye petwer watim kin moy ken bo latine moy ken petwer ko latine mo ke ken petwer ko ngat mo ke ken wa en machalo boss me gutim ko en ken ngayo en ibuk palo rieko nyuwan machalo rieko jo mawa kwane level mala malo waini kado ilo kany in petwer konyo ngat mo ken dong ikonye keni ento kawa konyo in keni dong ngayo in ene dong durat ene ye dong waneni che la poya pin la poya ene ubero ngat ma petwer konyo lutir ne dok petwer bo konyo en kene ineno so gin malit loyo wan machalo tiana Acholi me diaspora bononi jo magitiga associating kila ming machalo boys me gutimi umer monego ge weng en ubichaki chichoki kamu magibur or togo magiyer yet social media YouTube unyo TikTok ni wek ginong favor unyo ginong followers ginong lu ming lu wot gi machwa ko lok ming kilo ka baba kilo ka poema me gini wanego gio mamieta ni kichwini lobo kichwinyo e ot kichwinyo wiye or to mamieta ni kineko mamieta ni ki oa goy kome mamieta ki ti ki yo wen kome ki yo wen pin wan watiga yue Dikal Acholi ka wanti yuene omier wan pe mabedo ka nyibo ming mo ke ken ilobo Acholi unye lopa luo lao Alur jopa dola anywa chulu kechit ki luo duyu mati luo mapapat wan mati yue dikal ngan mo ke ken mati ka nyibo
Ming ababa dikal mamegwa 1 shilling mamegwa pe bibiru mechero ka supporting la chuomonjo la tela moma Ming 1 chene watieme konyo Luo Nation time konyo lutia na chudi iner weyo chene watieme konyo lutia na chudi now chene wa enini don kombe wala tamwao chene mo me campaign pangat mo wana bi chwaro peke chente mo wana bi berka jogone ene chente me yue dikal palotia na chudi me yue dikal ilobo pa chudi i South Sudan i Tanzania i Kenya kachel ki lobo duju Ethiopia lobo duju magitie dok luoti ye mane ye gen machene pa wan mo wati diaspora wobi beru kativo nekere chene mamegwa pe wobi berka mione bot lo Ming cher boss me gutimgi pe wobi berka mione bot opposition politician mo Ming madinga ma charwa loke doko bot NRM digi wajini utema wen be digi wajini utema wen right digi wajini utema wen be digi wajini to dung right digi wajini to dung right loko ngwinye kamo ki ken chel dago mama tima laya loko ngwinye kamo ki ken chelo gwok Maria made matiga pogo nyaj utim yin pogo nyachini wabigi gogo iloba chudi dok pogo nyaj mamigi ma yin chelo boss me utim wot pariemo wek machalo wan utera chudi wagik mabe umir wanigi go kayini piem ko kayin boss me gutim itamne iliero manigo iko megi po wano duyu makonyo wani chiko kayin tamne boss yin boss me gutim ibiliero manigo weng iloba chuli unye kuma chuli weng chiko wa kayin tamne yin boss me gutim iliero ngwen chetio weng iko wana chuli weng chiko wa kay tamne loktugo Chibinyang, pin an machalo His Excellency Dr. Daniel Soka, awajo mapol. Nila Ming nyang no to. La Ming kirifo nining pao binyang. Ento la Ming nyang no tie. Iwika vurnema no nung chok to. Tiwika vurneme to ne. Ene la Ming chao nyang ne eno no iperka timobal. Ene o gin ma watwero wego. Boss me gutim wot pariemo. Twero nyang kere. Aner piemwe kom katoli now ko umak chawa kida kega ma ana lo kede an machalo His Excellency Daniel Soka atie spokesperson palotia na Acholi i forum mapat mia bor ke Pierre Bichel Marie Doreno anati spokesperson palotia na Acholi magiti forum mia bor ke Pierre Bichel atie forum donc atie spokesperson palotia na Acholi mati diaspora pikaki pidokaki kidogang makar mia chel kipia rio ilobo paduo in South Sudan, Australia, America, United States, Canada, Europe, one countries me Europe weng kadia Nigeria i Africa pen one machalo jaluo nyoluo wo conquering West Africa ke North Africa. Southern Africa was colonized by the Bantus. So mobilization is massive, it's too big. So la Ming matika nyueno we Acholi kirwana teme metera Acholi make we Acholi work direction ma pol unye which direction ma be langi Alur japadola anywa chuluk kikaka duju ma logo le bluo eto la Ming mon tawni mere kwanywa ke direction neni la Ming no umier ko neko wekpe mete ke por Ming ke logo baba me beru ke rojo widarwa ni peko niang loga da kira boss me gutim no kumbeni Museveni ka chen ke Rwanda Tutsi refugee occupants unyo banyamulenge eni unyo do Ming gichwa en unyo gibiro kanywero we Acholi ni wokela Ming eno magalwoni boss me gutim o mier manego we lok
pa wan luo uwot bati ichano en dong gin ma wacha ni ngat mo ken machar lat lutien Acholi machar luo langi Alur jo padola nywak unyo type luo mo ken mati tok lo pat umier wanego go ngat mo ken machar ka nyomo ka pat ke luo no la mo ma megwa pien ngat mati mama luo umier nyom luo unyom kaka luo eto pe chet ka nyomo kaka mo kene ngat mo ken mo binyomo kaka mapat wan machalo lutieno ayera nyo wan machalo lutieno luo obi dealing kere kagiti tamri glok tugo chiwa ko lutiena go ka chet ke lutiero we go okupe keda chente bo chwado botwu yo duju in dollars we okwanywa nego luming magitiga nywero lo bachuli nigo we okwanywa kinego luming matiga nywero lo bachuli nigo luangani His Excellency Dr. Daniel Soka aka Bad News System